Autonomous Council Pen Review Meeting Kapadapo. Karbi ang nungalong ta pinipen okpran se kilang arong aje kapangche. Pongjangre PWSS ke claim ke chokya DM ka selang tujia phangsai ke tumpen lamcha ka chipi. Kardom pin Karbi Prime tama birta long penele sami rani timongpi. Tangte pini Karbi Prime tama birta ang ton pen arju ikta. Dipu Matipung Arboretum Calm Crop Center along Karbi Anglong Autonomous Council along Department Hong Kepatumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Surihinira Inkora Hini Pen Inkora Ketom Anikan Tangka Kilong Apai Kachapaklang Ame Kapitapong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kachipahem Pupon Ave Kiruitua Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Atum Amor Singh Tiso Mongol Singh Timung Lun Singh Teron Madhuram Lekhe Rites Inghi MAC Atum Joni Timung Pheng Phiga H Rengma Lapen Department Hom Kewasai Patum Tetongtu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Pen Ave Kiruitua Makeup Idoponalong Kidamtang Surihinira Inkora Hini Inkora Kethom Anikan Kado Kave Tangka Kilong Kuti Pharo Kethom Rak Sirkep Sose Longpon Pusi Pherangkia Thengno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Pachini Aji ami Karbi Anglong Autonomous Council amar revenue collection opor ami department wise ami aji review korisu aru departments wise review kori ami gotekini data palu 30 departments ami revenue collection aji ebar history Karbi Anglong Autonomous Council eta itihas rachna korise amar Karbi Anglong Autonomous Council first time history in Karbi Anglong Autonomous Council total we have revenue received 312 crores plus ami 300 itialoke ami 309 crores man paise 8 crores or usrasi paise kintu amar eta mines and mineral department etu to itialoke aha nai etu ahibo karon mines and mineral department to honorable chief minister eta SOPO eta olale notification hoy gol je 60% revenue goes to Karbi Anglong Autonomous Council aro 40% goes to state government গতিকে হেতু আমি হিসাব পোৱা নাই তেলকে আৰু পাৱাৰৰ পৰা আমি হিসাব পোৱা নাই এই গুটেখিনি আহিলে প্ৰায় 1200 ক্ৰোৰ্ছ মান 312 ক্ৰোৰ্ছ প্লাস হৈ যাব এবাৰ আগতে Karbi Anglong Autonomous Council মোৰ প্ৰথম দায়িত্ব লৈছো তেতিয়াতো আমাৰ মাত্ৰ 13 কোটি পাইছে তাৰপিছত 24 ক্ৰোৰ্ছ আহিছে তাৰপিছত লাষ্ট 61 ক্ৰোৰ্ছ লৈকে আহিছে কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা মই Karbi Anglong Autonomous Councilৰ 30 department of time and against revenue kora karone review kora karone prottek mahot moi review korisu aru jate revenue collection or uport moi olop important disu guruttopurno dia karone ami ebar Karbi Anglong Autonomous Council or revenue nijor puji amar jitu niki forest or pa arambho kori gotekhini 30 department or jitu ami collection korisu amar 312 crores plus amar Karbi Anglong Autonomous Council or eta revenue hoise অহা বছৰ আমি টাৰ্গেট কৰিছো প্ৰায় 500 ক্ৰোৰ্ছৰ ওপৰ কাৰণে আমি অহা বছৰ টাৰ্গেট কৰিছো তাৰ কাৰণে সকলো অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ ফুল সাপোৰ্ট দিছে আৰু কোঅপাৰেচন কৰিছে কাৰণ Karbi Anglong Autonomous Councilৰ ৰেভিনিউ কালেকচনৰ ওপৰতে আমি ডেভেলপমেন্ট কাম কৰিব পাৰো আৰু Karbi Anglong Autonomous Councilৰ যিমানখিনি আমাৰ কাউন্সিল সেক্টৰৰ যিমানখিনি এমপ্লয়ি আছে আমাৰ Karbi Anglong Autonomous Councilৰ পৰা ৰেভিনিউ চেলেৰিটো আমি তাৰ কাৰণে এই ৰেভিনিউ কালেকচনৰ ওপৰত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়া হৈছে স্যাৰ Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Jongjung Tangka Lapuan Kilongke Pinisi Kecheng Silang Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Pen Pachini Pontu Karbi Anglong Alongta Rata Phan Se Kilang Anat Kirong Ponjia Phanpura Pinipen Okpran Se Kilang Arongaje Pangcheng Ponlo Se kachilang ahem duwai lapen ason se kachilang awarsai ke joy ke chia phanpura pinipen Karbi Anglong alongta okpran se kilang arongaje mate swastha sewa utsav pangcheng ponlo Thank you. Okay. Thank you.
Laswa Parman se kilang abang phu abang phi CM Songja tum kaprek se kilang ahem hospital along damsi hospital along do wai do awe se kilang ahem apuna cha kipleng pe alam lindam Tangtinon malam so pora phan birta mo ington iksinang Arzuik tha solang do Karbi anglong arat do ana phan isi birta kemedo Jasamet kidu kelak arat atuma phan lapen theng kadure parpek ahem tun kido arat atuma phan Surya company pen kabonda pon gas ason thak theng hongni hongthom bet pen han an bang thong ke plike atuma pharman tun ihun Along tu nangli tumta ning ke hangdo pulote ilitum asa mangkang lapen Karbiang long along ta our side long ikji Lasi komatnia bang pu abang phiatum ning ke hangdo pulotang te prapjin pen our side chu endun ikhutha Bangswa long thuaputha Clardak pen kachini jiaphan 7002981808 a number along humri ignore Nangli tum han an kachatun chadang japhan theng la pen tangka katuri la poson do ikma jongsi do pulutang tin non pen ke matha chipasung iknang nilo Surya Sigdi company pen kason sepon Surya Wodistopo along thu jongsi nangli tum ninghang pulote ilitum Karbiang long along di phurong supi Kareng bus stand Bay computer opposite of IS office Lamding road Engjai hotel along Joy K pen long ikji Aprang ne la ente ko bangke anisi pharu hini atheng pharu hini ko da dipu lomke pharu isi pra thek pinchini ba non pe la sekhi dini ke habna ko vitamin non ne la use lok bangke 100 rupees atheng ka 2-3 days tang ne ase kado ko be according you trans tamila theklong pen la pen natum ninghang protong te la mission tini lo protong te nang humri ikame Labang so long thu lake theng hongni hongthom vet penta han an chotun chudang iun lasi prapjin pen humri namik non engjai hotel along an so se kachini thule thoji aphan 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jal Jiwan Mission pen don pharisira don trainer ke Phongjangri ahawar arara phan kapanong pi Phongjangri PWSS sapotha contractor pen ke claim kapasai oya pothak penangarni birta longklanglo Bangso pothak pini PHSI ke atum methangalam the pherang ke atumangno chipaklangpo Jal Jiwan Mission scheme pen akemang lake adontina hemtuna long langli pet nangji Bonta Hamran constituency ka parlo Phongjangri ahawar arara phan ke pipe ke li una hemtuna tuma phan sitang me arona teng pen langpali damde PHSI ke atum pen kaning dia teng ke main pipe pen fet inkoy anpo nangji puhenlo ke alam asapo pini complain de ta do ta la hai tamne hada te point ke tamne actually itum ke 18 feet ansi tamne la pipeline pen extend kuri la tum complain ke pipeline siddu pu hai non ke laso pipeline contractor fan ba eso fan da pudun lo da rectify po anelo de Contractor Kartik Biswas pen aning ke hangaling si ke klema job rongar ratum ke hem hong thua long an lang kilong jawar sai long dun de deadlong Lasla ke chok chekili dam dia demand ke contractor aphan toisi pache salam tu popusi pini executive engineer toroni rong pi lapen eso babajuti long malaya tum pherang kyang no ningje po jei juntu Phongjangre আজি মানুহ বিলাকে অলপমান কৈছে কমপ্লেইন দিছে কি পাইপ কানেকশনবোৰ যোনটো হাউস কানেকশনবোৰ কন্ট্ৰাক্টৰে ঠিককে কৰি দিয়া নাই যেহেতু তাৰ কামটো এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই তো এটো আমি
ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্টৰক আমি ৰেক্টিফাই কৰিব দি দিম যিমান স্কিমত যি অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া চবখিনি আমি মানে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কমপ্লিট হোৱাৰ আগত মানে চব যিমান ভুল কৰিছে বা যিমান বেয়া হৈছে চব ৰেক্টিফাই কৰিব দি দিম এনেতো পানীটো ওলাইছে তাত খালি মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেমটো অলপমান তেখেতে মানে ভালকৈ কৰা নাই বুলি গম পোৱা গৈছে এইকাৰণে তেখেতক কণ্ট্ৰেক্টৰক জনোৱা হৈ যাব আৰু কামটো কমপ্লিট কৰা হ'ব Tang tipini Karbi Prime tuma biota bangkila pansi kang toniklo 2 mithak me kurwang thu